we are fighting for Viet Cong and we are half Chinese and half black men. Ching Chong Ping Lo. Ching Chong Ping Lo. Hello, Bree. Half Chinese, half idiots. Znači, direktor je došao u cipelama. Onim svečanim. Svotovskim. Ko? Kramba? Jo, ma ko, Bog te, nemam. Dijete mi posralo patike pa sam napravio. Gdje si bratao, bratao? Jedi buraniju, brate. Jedi buraniju, brate. Ajde. Dobra večera. Dobro vam večer. Dobro večera. Ovo nam je pojačanje snajperista, zove se Prebeglinije, došao je iz Rusije i igrati će terora i terori će igrat njega i kad naraste bit će ženu i djecu. A to već sad radi. A sad je već dobio ženu i djecu, hoćeš da ih biješ poslije. Tu koliko dobro izgleda ga dalje. Brutalo da je. A vidi konja, jebem mu majku. Dobar. A vidi ovog manekena, njao. Ajmo. Čekaj. Dorijan treba dati neko repličenje. Plan i program. Grabra, gledi, ja. Evo nas opet, vratili smo se. I mi smo tu. Ćemo vidjeti još stvar, samo ne smijete vidjeti, tu imamo nuklearno oružje. A da ja pucam bang bang. Ja ne pucam Da. Ja bi tebi ovo dao, ali na ovo lega moraš jebano paziti. Šta je to? To ti bi nuklear. Aha. To real da. Jel ima ovo, ako ima ovo onda... Ima. Ali moraš paziti, lega nema onda trčanja s tim i pički i sve. Skiniš. Spremi to u toru. Pusti kameru. Neka bajoneti. On je 2 bine naokara. Ljarčika, snajpera na očima, da je. To je bilo granatina, brate. A to je između lega dvije vatre. Gore možete pokupiti. To je paintball, lega. Da, ovdje kaplje cijeli život. Da. Pa dobro nije da je kiša padala. Tu i kad je 40 kapi. Ajmo proći tamo do kraja. Pogledaj paintball, ovo ti sad te pogledaj. Ne, tamo Bog ti šuti se to na polju. Jedno tamo, lega cijela trpa. Dobro, ne dođeš snimi to. Vidje tamo drogu. A vidiš? Ne vidiš odavde, ali tako? Vidim, ali mi Ali se... di vidiš drogu? Lopare vidi tamo. Aha, ja sam mislio da je ova vrećica. Čekaj, aha, eno je tamo droga. Šta je to? A, to su pekiđi kad su ovi igrali. Što se moralo sve pokupiti u krštale. Če znam. A to ste i pravili? Na jednu i dva. Ne, lega. 5,95. 0,01 minuta. 0-0. Ti si kramba 0-0. Svi smo mi 0. Mirko noć. Vidite, lega. Pogled boja. Kao neka kampa. Da. I... Ha. Ovo je dobra kampa, snajper. Dole, tamo vidio, ima pogled na... Imaš dole pogled samo na šum. Šumu? Čuo? Neki kolega. Kako sam se ja usred napod gore. Jesi čo? Ja bio gore, znaš, lega i sad znaš kampa i laganica, a ono golub izleti. Jebo sam mu majku. Htio sam ga izubijat ko svinja. Kaplja, mokro gore. Suze Svetog Lovre. Antonija voli imat na sliv 5 kilo. Dok Rama recimo da se samo puši. Šemaj šmatika, pazi ovo. Snajper isto ovdje. Dobro. No, idemo snimit pogled. Te daš šta?
A nas dvojica gore ili dole pričam. Pa mogu vidit, dvojica mogu i tamo dole biti. Pa da. I ovo je dalje lega, na publinju. Kako imaš pogled raditi? Aj čekaj, prvo ćemo se Tamo mahati. recimo gore. Prvo snimi Ne gore, njega, ne gore, možda tamo ovdje. dole smo mi negdje. Na čistini. Da. Nije dosta visok. Ja se nadam. Allahu ekber. Allahu ekber. Aj gdje zna? Guten Tag, Leute! Ich liebe Deutschland. Lik mi novo se otkrio. Malo svima. Omera. Tako. Totalno navići na kura. Nemoj tako. Kad moj ponijeti konicu koju ću razbiti i sve i... Blok. To ćeš vani. Da. To ćemo šaljati, ti trebati imati jednu scenu, to možemo sada posnimiti. Jel imaš Tombera? Da. Ne, snimiš mi tamo. Ne, To ćeš vani tamo negdje da. Više da ližem kameru, da ga ne mogu ni loviti. Ima bolju ideju. Evo upravo tražimo novu scenu za snimanje, novo mjesto. Eno vidite tamo krambu. A? Kako to izgleda? Nisam gledao, ja sam držim dnevnik. Evo ovdje vidite, ovo je dakle bunker, rov, šta god, gdje je kramba bio pod pritiskom prošli put. Znači to je on tu bio. Tamo je Čec pucao, tamo znači izletio tamo i bla bla bla. Sad ja Čeca čekamo, on je ošao nekim drugim likovima reći da nas ne poubijaju. Jer očito tu ima i drugih ljudi. Došli se igrati kao i mi. A prebjeg je gore negdje. Kampa. Jebeni Taliban. Idemo ga naći. Tu je kramba bio flešan. A di je? A? Ne, stavo negdje cilja. Se vidi cijelocije. A vidi prebjega di je. Kako dobro izgleda dalje. Još za binokular ima, da bi gledaš bolje. S čim to gleda? Ima lik Mobitel binokular, gleda. a lik mobitel gleda, ja mislim binokularima. I sad čekamo Čeca, možda su ga ubili negdje putem. Evo ga, Čet se vraća iz bitke. Moraju staviti ovaj prsluk da, ako su stvarno tu neki airsofteri, da ga neko ne izgađa. Šta je bilo? Nisam nikad našao. Malo snimamo behind the scenes pa ono. Sve ono treba? Ne, to je do gore, za negdje za tamo pizdu mater gaći. Toliko ste na prvi kat. Ne, znaš kako ćemo, nas dvoje ćete biti zajedno. On će se naći baš ono u bliskoj borbi, zato će morati ovo svog. Da, jeste čuli? Da. Da. To je samo ovaj rad. Da, čuli ste što vam želi reći prebjeg. To je quick. Ovako, Čec, je li ovo dobro? Ovako držim pušku i ovo.
Pa ono, probaj znaš onako hodić, samo je radi. Probaj malo jači trzetak kada snajper. Gdje ćemo to snimiti? Znaš da je sad bila fucking kuglica? Nije, pa ispucao sam 15. I koji Tak sam kramba? i ja ispucao. Pa je mene. Dobio bi u čelo jebeno. Ništa, kontam, ajmo gore. Gora. A da. Come on, bitch. Ovdje bi se dobro odigrala scena. Koja? Tu. Ono silazak ni stepenica i kramba silazimo skupa. I naletite na mene. Jeli? Ona mene isšeta, ja sam malo... Ovdje je šema kao ja idem, kramba ovoga Ja sam ispod. dođe do tamo, ti ga ubiješ, ja ovako quick skopam. Ili tu izletiš. Može, skontat ćemo. Znači, on je tu, ja sam prošao, ali nisam tebe vidio da si ti isključiš iz ovog. Eto, ja vas nisam skontao. Ne, Znači, vidi, on prebjeg je tu, mi smo si išli od ovdje, na primjer. I on je stao tu, ja sam išao izvidit naprijed. A ti izađeš iz ove prostorije tu. aha, A vidio si mene da sam prošao. I tebe roknem. Izađeš, Da. ubiješ ga i onda ga ja kužiš, Onda ja to. tebe, quick Može, skopam. može. Ti mene tu, ja se tu složim, ko pička je dobro. Pucaš, ona prska prašina. Jedva si vidio nekaj, sad kad napravim bljesak taman, to bi dobro. Samo. Šta bi samo? Nepravlenija. Направление. Neku Sad vi Timo, neku sprednju di Dorijanu ispadne nož kad me ide klat. Recimo, ja i ti nismo negdje, a bili smo tamo zajedno, ali dosad nismo u ovom snimku. Jebeni bel. Emine. Ide pić. Ima nož! Ima nož! To je ta matma. To za lov i ribolov. Idi u kura. Za izbost Emine. To show, Shaolin Showdown. Bye bye. The crew is going home. Da. Danijel na ljuti. Došli. Pa da. Pa jebe. Evo, ovo ću ti ostati. Dobro, ja tebi moram poslati video, nego skopaj. Mhm. Da, vidim. I vozimo se upravo kući. Vozimo se, imamo materijala za behind the scenes. Vidi si. Čekaj, sad ćemo na ovoga. Daj mi, da stavim tu gore. Pazi da ti ne padne. Neće. Ali ono na pačke vidim. Ne, vidim dobro, vidu pičkicu. Snimam, hej! Idu pičkicu. Halo? Halo? Di si? Kako mi ti flasha lega ovu kameru? Ne flasha. Ja sam vidio da će ti otići LCD. Ovo te meni, evo kiša počne, jebe. Idu pičkicu. Ništa nije desilo. Dobro. Pozdrav svima i hvala na gledanju našeg videa i do idući put i šerajte i Lajkajte, serite i jedite. da, čuli ste pravno.